Khubor pi baro Shaki Thup Khubor ka Bosco Media Network kimat lokong san minta ka sini kilong pelat pat ba umentri rangba ya ka kot shapang uba hopping stone Penchler UCM ban shim ya ka scheme homestay bat pelat ya ka website Job sup uba Tony ya ka shuki CEM ka KHADC randian kilang persya But daki tiar yarap ka alim ko Shaki berduna dekat met bat kiriu temen. Bat tu mentang ini paish ki Khubor ki babenya. Bankin mau buram ya kalingku ngiyap baship house nem jong uba hopping stone ling do nonglan. Uwe na kinong yalam baki pat ba ka Jylla Meghalaya ki buram bha. Ha ka arpo kandai tri Nailur umentri rang ba ka Jylla ukan rat ki sangma ula yo ban pelat pat ba ya ka kot shapang ka jing im jong uba hopping stone ling do kabala ai kirting individual and history. A biography of hopping stone ling do hayeng sa jong u ha Shillong. Ya kani ka kot la tho da u Dr. David Arnold Karshandi shapang ka jing im bat ka pateng jong uba hopping stone ling do nanglat uwe na kinong yalam san perthei bapaw nam jong ka Jylla Meghalaya. Latip u ya u nakabenta kinong rem gibas kem ba uyeng ka jinglong shisor shider bat ka jingaday jong u bat upat ba. Uba hopping stone ula shakri ya ka Jylla da ka jinglong bakirpang bat ula yo ru ya ka jingburam bat kumju ru ka jing songu nakabenta ka jing shakri jong u. Umentri rang ba ka Jylla konrat ke sangma ula ya ro ya u Dr. Karshandi halo ka jing penwan dur jong u ya kani ka kot shapang ka jing im jong unong yalam ubala e no ya ki dak ki bamla shu ban pendam hakasan perthei bat haka im lang sa alang jong kani ka Jylla. Umentri rang ba ula ka doru ba kani ka biography kamdei tang bangin ken mau buram ya uni unong yalam ubadan ya ka jingyo e jingai Henry kalong ru kum ka jing no sinyang ka bakong san haka history jong ka Jylla. Hakani ka kot lakado shai shapang ka jinga linti jong uba hopping stone haka kamsan perthei ki jing thmu jong u pat ki jing no sinyang jong u haka imlang kasalang. Umentri rang ba ka Jylla ukon rat ke sangma haka arpo kandai tari Nailur ula pelat pat ba ya ka homestay scheme ya ka website bat ya ka helpline number ban yarap ye kinang wan jongo kai ki bakwa ban wat jingtip shabakin wan shakani ka Jylla. Umentri rang ba ula pelat pat baru ya ki kali ban kit ye kinong wan kai batip kum ki prime tourism vehicle scheme. Umentri rang ba ula sambu ye ki kusnam shekinong penya ye ki jaka jungo kai perthei ki badan ha ka Jylla. Bat ha ka jingkran ka jong ukum ukongsan umentri rang ba ula kintu ye ki pat ba ban shim kabu ya ka scheme jong ka sarkar ban kintiu ya ka tourism khamtam e ha ka bai dei bat ka homestay scheme. Hakani ka sngi laya dan langru u Dr. Vijay Kumar u Commissioner and Secretary Katna Tourism. The tourism sector that this scheme that we have come up with today is really an amazing scheme. I don't think anywhere in the country 70% subsidy is being given for homestays. I don't think anywhere. And therefore this is a very, very positive program and scheme. Please take advantage of this. We really would like to see that we're able to touch the 3,000 room target that we have set under this new mission. At the same time, the new number that we have come out with, of course, other states also may be having, but the way we have unified everything and the way we have professionally done this project, this may be one of the best kind of a tourist helpline number, toll-free number which is available. So this will be something that will, of course, enhance the overall tourist experience. The new website you have seen, we have really improved the overall quality of the website. Almost 2,000 rooms out of the 9,000 today are being digitally checked in. So when tourists come to most of the rooms, there's 2,000 rooms which are already on our portal and on our list, tourists don't have to give their IDs, don't have to give them, they're already checked in. We have all the register, we have all the information about them. They just come in and they just go into the room, they get the card, they leave. And obviously this also helps us to keep a database of the tourists and also the exact itinerary of the tourist. And all of these things are being digitized today. So this has been done in a large scale. I hope that maybe in about a year or so, all the 9,000 rooms, including the homestays, will also be registered with us
and we'll be able to really make the experience of the customer and the tourist really seamless in the coming days. And of course, this will also help us to provide overall safety and security measures to all the tourists. We will know exactly when they're coming in, when they're going out. So all of these factors will help us to serve and to better the experience of the tourists. And the homestays, I really encourage you to please register with us, because once you registered with us and you take the scheme, that the new scheme that has come out, you get an additional amount of about 50,000, right? So another additional amount of 50,000 for those existing homestays who are going to take this new scheme. So that you will only get if you're registered with us. So we request you to register with us so that you can avail that additional 50,000 subsidy that we are going to give through this particular scheme. So friends, again, I wish you all. Hadian ba ulat ke Jylla ula pidang ye ke shiti e no kam u chief executive member u ba shembor lang renja u MDC na lang ke dam lat kro u secretary jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ula pen mi ya ke jing pen bana ba ki no ki MDC ki bakwa ban ya khun ya ke shukki CM kila ban thep kirteng ha ka arpu khandai te dek u Nailur 1000% shwa ka khat ar ba je pedeng si Hadian balakut ka port thep kirteng ha ka arpu khandai te dek u secretary ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Valentine Sotun ula pen bana balawan ban thep kirteng tang uba Tony Winston Lingdo u MDC kanong thamai constituency na ka sengsan hima Voice of the People Party VPP ya ka kirteng jong uni urang ba la terwa da saungot ki MDC kata uba Edison Khar umnut na Maulai constituency ka kong ai ban dap din Lingdo nong lai na Milliam constituency uba Lancaster Marbanyang na Mauplang constituency kumju uba Denzil Khan MDC na Jayao constituency kumta u secretary ka Khasi Hills Autonomous District Council na marba omdan ki weipat ki bawan ban thep kirteng ula pentip sha u shongknor ka yeng darbar ka ki HEDC katkum ki kindon jong ka ki HEDC u shongknor ula pen bana hapo yeng darbar ya ka kirteng uba Tony Winston Lingdo kum u chief executive member bathamai na du kalai pho tarik u Nailur 1000%. Okay, to khlei te hadian bala ai kachim pemana lembaga shiti na do ban sit hadian ba menta kasi kadai ka singi ban thep kerteng na ka banta ka office chung chief executive member kat kum notification ka na mis hadian shwa ka khat arbachi te ha ka por khat wei steng kila one file ba ka kunhun chung ba Winston Tony Lingdo arset ka nomination paper kata ka wei ka nomination paper ka bala propose dai ba Edison Kharamnoy but la second but ikong ai bandap din Lingdo online hakaway ka nomination paper pat la propose kerteng ci ba Winston Tony Lingdo hi dai ba lang ka star Marbanyang but la second but iba Denzel Renatchen hadian bala scrutiny la pek benya na dong sedong baro ki nomination paper ki biang na dong sedong mat kumta la accept ki kumbakalong hadian bala accept ya kini nomination paper kan kumbala kumna ka notification ya ki election chung CM kan yin sa pelong la syai kasi kalai filterit bana September arko Husan hakapor khatwe buci men step hangte ko council hall namar badan tang iba Winston marwehi bala sya propose kum CM kumta kade ka kamram pat katkum karul ya pelong hiya ki election hangte hening ina pelong su election hangte ucaman hangtu unsum penmena bi keteng jong iba Winston Tony Lingdo kum usi bala syaciat uncontested itu kehadian ba ke house ucaman ada penmena kemadi kurkong baculong tu hi te ki dekat ki bayi sebentar kin akan aku belai ya kena kecil juga cukup kum usi batmai hadin kata bagian lakut barak tu gi berkat ucaman usapan waino lani produk no ya ka session la saya kasi mana kalian ke office jong ucaman pat lengba mangau secretary dengan sabha ya kini election jong UCM sagagu so governor lembaga state government nak minta benyo ya ke approval hadin bu governor la approve untuk UCM function untuk kembalong TV pat masyai ka office umsning CNRD block haka arpu khandai tri Nailur kala penlong ya ka program sam tiar jingerap
Hakibre ki badan kijing dona dukhat met bat nakabenta ki riu temen ki bala no ka karta kabala penlong ha conference hall CNRD block ka jingtmu jong ka jing sam yakini ki tiar ka long ban phai khmat kirpang shaki tu ki badan ki jing dona ha ki dukhat met bat shaki riu temen ki bala no ka karta namar ki dan kam ki jing rapat jing kirshan ha ka jing im temen ki jongki Hakani ka limpung sam tiar jingirap uba Charles Marngar u MLA ulalong ukongsan. Lasa kiru dau BDO ko umsning CNRD block uba Andrew Murthong ka District Social Welfare Officer ribahay ka kong S. Sun kinong mi kamat na ka Artificial Limbs Manufacture Corporation of India alimko kabalay rap kirpang dakitiar nakabenta kini kibriyo kipadan jingduna haki bormet bat kumjuru kiriw temen. Yakini kitiar la sam shikibriyo ki bana ki Shillong ka Mauhati bat umsning constituency. Hakani ka lempung kidan ka mahanriw spa laingut ki temen ar spa sa pulaingut na Mauhati bat lai spa anriw pongut na umsning. Kat ba kitu ki badan jingduna haki dikot met ki long ar punriwut na Mauhati bat sau puprangut na umsning constituency. Kini kitiar bala sam mentak kasngi ki kentop ya ki wheelchair, ki tricycle, ki dengdo, ki tiar pensawa stranger sound system nakabenta ki baduna bormet Henry ki badan kasap ban rai ban siaw bat ki hearing aids nakabenta ki baduna ka boryo song hakishkor Terus Pak Nyong Bridge Pulkong jadi Presiden Kejopi kalau juga berbor for assembly sepang digital kam ke office ke department social welfare kalau kau ini department kebah terkampung, department kebah penting di parlok di belum gerbang di department, kerja department kebah gerbang atau entah di belakang kereta, kerja department kebah penting pada air di sekri atau entah itu di kebun Samla di belakang di sini di Khuborjylla, kerja department di Biographical, dan kerana aku assembly sebagai jindal kam pergi jauh di disability centers. Mal minut kam di centers, di counseling centers, di berkampnya apa di district itu. Kita nak berada di perlu kita kerpang, masih orang di perlu kita kerpang special lagi di korban. Berpindah di sab kita kerpang, bertanjang, kita di barang berruang, di barang bertem, bertumbuh bertem, bersenang. Ini adalah juga berbuat apa sendiri pada beliau sorkan mereka. Kamu kebar sorkan kerana mereka ber island, jadi ber island nak kebentan di perlu di kerpang, ban penungkam di kisah kita dan di bagi kita. Dengan ayat juga berdoa ikon boleh berkat berfi dalam ayat sesuatu dalam kali Islam lain di suku. Bah konsumsi jangan bah cuma konsumsi ni suku badan pun kita perlu kita buat register ini. Kadang pun nama kita bila persang berbahaya. Di mana suku bah kau nak mana ada register, kita berbiaya di staff, di akan kerja di field staff, bagi orang gerak nak menjadi sosial macam ni. सरकार का आइशिबोन की लाभ के लिए देखते हैं उनकी परिवार उनके jadi next time bagi jingkar ke zoni bagi district social welfare officer ni district social officer adalah aishibun ki namda attempt ko ke zoni dengan principle ni Khubor sokaman ni dalam api pada sokaman nak kata kreasi hak apa kalian zon ka office zon video zoni ki ai ini kita bagi aids and assistive device nak kata senior citizen bahwa nak kata itu kita terus kita propose kita senior citizen itu kita kio but kunjung nak kata ki perlu kita kerpang ke beliau ki PWDs dan 80% with disabilities dengan sokongan itu kata menyerap pi dan IP yang jenis celang bak alipko ke Artificial Limbs Manufacture Corporation of India kini dari kawan ini lagi public sector kebahagiaan celang bagi government of India limpo di bagi jenis celang bakal disokongan bagi nak menyerapkan IP negeri dan bagi kesekian juga government kebanyakan kumka assistant Umentri rangba ukondrat ki sangma ula pelat patba yaki kali thwet rius new nakabenta baro khat artani ki district ke Jylla hak arpo kandai tri Nailur yaki bela khat kirteng ki district forensic science crime scene vehicles
Hakani kasngi ulap li pat baru ya ka office trekam jong ka kinhun pulit banyak kun persyai ki leno anti-terror squad of Meghalaya Police. Bat hadian kini ke Jylla umentri rangba bat kumjuru umentri ki kampo yang ke Jylla uba apres 2010 song kila penlong ke Jylla bot din ya ki jingtre jong ki pulit ha ke Jylla bat ki senior superintendent of police bat ki commanding officer. Umentri rangba bat umentri ki kampo yang kila ya ro bat perto ya ki jingtre shitam jong ki pulit ke Jylla ha ke jingtwet ya ki rius new kham tam ya ki Jylla jong ki bantong haten song ya ki rius new ki balapen thobria ya ke Meghalaya da ka jing penyap brio dusman ha so ra ha ki Nailur balala kanam babha ki pulit ke Meghalaya kala priang ha keleng ki Jylla ke India. Thank you, ma'am. Capacity of the Police. May I now request in order UBSI Person Atmara. Used on 26 September 2025 and his subsequent transfer to Nagpur the same evening. The investigation progressed rapidly and the charge sheet was filed in 13 days. WPSI Susanna Ringside. WPSI Riverside. Anthony D. Thompson. Without external intervention. The case stands as a benchmark in Meghalaya police record of swift justice delivery. Ka seng ki kentei than jan na themri bhoi kabla ai kerteng ke Megalum Airy Women's Producers Company Limited NEHU PCL kala plie ya ka dukan de jan bat kum juru ka office trekam hashnong paham lapong harut surok ba Guwahati Shillong ha ka arpu khandai terik Nailur uba meral bonds iem ulalong ukongsan hakani ka dukan la de ye ki jan rindia telam babon jan ki jan phong bat kiwe ki jan bala than de ki sai Airy sil bat rindia hakani ka singi la play yakani ka dukan bat office trekam jong ka NEHU PCL la dan lang ka kong rona khemdet MDC ka kong M lang sti CEO Megalum bat Ronald Kinta ki khot kani ka seng bat kiwe ki pat ba na kani ka shnong it's never but
haka atalik jong u benai frewen jong asnem ada kuai sokar gelap pun sibenta dan penting kenai di long try karena itu dia ka rakyat perlu baka diwan kemudian head kota profesional untuk saya every still village sokar gelap lembaga notification kabala pemi approve ke gubernur bala soy ke commissioner secretary of textile department dalam mi bala pun kenai ke tenrai ngam ong ba kiwi Shillong kirai ki long try ni tangbat di bendan ke nei ke tenrai na ta ban pun kenai ya kani kajing long try but dang ha unde usnem layo alo ya gaji aita lembaga application lembaga Meghalaya India Producer Association but layo ya ka jaita Biographical identification kapana penting kena ba tenrai memutu lano ba ya kata la penting menginap hari kesini kaba ngiran lang bat ki kumong manen adu ki nong riknya adu ki nong tirksai ki nong iron no ke kapta natural daying ke iron tenrai bat ki nong thai ngiran lang kene ke annual general meeting geji kudu bachi sistem ke jompi ngasmo ba hari kesini ke bakmen bat bangini bat sorong ku ki nong song jong ka February kapan midang dia kena kesap kapan tunrai kapan ubli ulahai kerpang na kabenta kadong berkaitan begini hagawan nisam bagila hagilai kari bacabar kari India begini ki perkam ya kena kecantik dia bagai departemen ki bapel lagi lagi nilam kita air sumha kita pendang burung ni kita halor kita dapat lagi inong lek sumha tujuh air di dekat di jalan nama kata represent lagi kami kemat ya kan burung atau pengusaha itu kata CEO dia belum CEO dia okey ini di kamera ini Batas finish ni kasi. Potong pesanan. Jadi kan tan pula senang ya. Tan pula tu lam ni. Ani mun tahu dia. Kemudian yang diri ni. Dia lagi lagi fabric. Iya. Dan gigi hitam. Kitu mentan kilalong ki Khubor ki Bosco Media Network.